megalayapost.news. Kariba Youth Federation kalpun pau gajing susi berkejing dunong gabakrau halor gajing klatno Dr. Didi Lepang UMLA berim kenongpo baru menteri berim gejala hagerta gaba lakandai pendusnem hagabakum keseng kengej berkejing klatno Dr. Didi Lepang kade gajing penyak bej ne renti jong blay nongbo notau working president RWF balian dan nosli ulong berkeseng kesunda ram halor gajing klatno Dr. Didi Lepang kum uwe nongilam barat ba hagajala bat balatip pai baru kum ukpa ka temri boy ulong ru berkeseng RWF kan burom bat kan ya burom ya Dr. Didi Lepang om tangkum utau nongilam barat ba jela handai Dr. Didi Lepang udai nongseng ya kari boy Youth Federation haus nem sejar ndai spa nyuk ndai bakaseng kelajam syaki sau pun kili kisnem jong kajing syakri nagam tagi paj ba kari boy bar jela hi bergoy kaseng kasudu nong sisya ya kajing klat no Dr. Didi Lepang kum nongilam ubalong kanuksa babhaya bero badha kawe benta kaseng kasukmen pat bau Dr. Didi Lepang syua bon lek no nasla jong ne pertei de mauhi ubalwan ban pri paj ba ya office serkam keseng RBF Hasaiden kebalatei da keseng RBF kabalong kanung muna bahag jing yalam bat kejing deng tilang Dr. Didi Lepang ban kersian bat ban aibuj aibor ya keseng RBF ba keseng RBF kelala ban peniar ya kejing syakri hari boy ban but ya kidin jat babha jong Dr. Didi Lepang susu uloong ba keseng RBF kamdan kentin pat da kumwei ban ai kejing sungu ya Dr. Didi Lepang ubalano senyang habaro kiliang hagajala bat kum keseng pat kapa ika kubur sulem syakajing kesem kikun kikti kalok jong Dr. Didi Lepang bau blay gajing suk untuk tengen hakane gajing duno yau nong ilam bat Dr. Didi Lepang ru unyo kata gajing jet haj ke babam jukut habneng bat ru bon kurku na shalenden ya gajing kesem kikun kikti bat kumju ru ya ka RBF bakandang la susu ban syakri khambha na benta ki pajba jong kadong berkatem ribohi berokwe hakane ka por ke bamenta ngakum working president jong ka RBOF central body hakarteng hi jong kaseng berokwe ni penpau ya ka cing sosi ke bakrau halor ka cing klatno jong imahe Dr. Didi Lepang na kane ka slap thei men hadin bangiyo jintip ba imahe imdan shu ngidu ka mensim ke bakrau hakane ka them ka dong ribo jungi khamtam ya ka me Meghalaya state brokawai hawidei bat kane ka jing ino jong mahe ka jing pang ka baladap kato ka nisnem hak jilong tumen jong i bat ila kot karta ke bahendriu hak ba khandai phendriu snem karta ha ka ba mai ila yalam kum unong yalam bakrau tam hapo kari kasi jengkia ji kamtam ya kadong ribol dorokoi ni penpau ya ka jino senyang jong umahe ke bangim la su banyo kamtam ya ka them kadong riboi bai jongi kumjuru ya ka state porokawai kari kasi jengkia ngimla ban penpau kajing sausi thang ka bah mahe ha kata kapor hausnam sejar khandai spa nyo bukhandai dei mai iwei i rangba i badon bentalang ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasngi kaba mahe ila klatno nakane kaslak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrus nem karta kaba so tenat hakawai kalian syai mahe in ino nakane kaslak partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha kan nyo terik julio arjar arkusau ilayo ban pli ban khapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong kaseng RBF kubadon Hasaiden Henry ni kwa kajilong breu ba imahe ngi na sod benut ba imahe i ino ingi hindai ngimla thau parthai kasong hau penrat banajrong balabu renti ya kalong renyang kaman renyang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi penpau kajin snosi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin solem sya kibahinya sem jong imahe khamtam ya inya an emitis bla ki khun kikti jong imahe ki kanum jong imahe ki persa jong kimahe ki kini jong kimahe bat paro kimnya sem jong imahe ba ai ba ngin syane akakti jong blei manajrong ngin duai hau penrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam cukut ha ka met ka mesim jong imahe ai mahe in poi sebenang ha ka jinsuk
in poi sebeneng ha kata kasyuki ha kata kacaka ka ba ublay try kan rat ulabu i bat kamesim jong i kan song jat haj ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong i ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai ba ublay try kan rat unang karku kardo ya ki sem par haj ba ha kane ka por ka chin subsi ka umat kampung bakimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klenti jong ki balai sai sisgi kini long kawai kini teli wat lada imahe indan su nakane keslak partai ai bakane ka condolence message jong karve of sha bainya sam jong mahe kan long kawai na ka banta ka bakar vef ka dan bentalang ha ka jingkhat no jong mahe khamtam mahe ide foundation i badan bentalang beseng ya ka RBOF ka bakhadu khatwai ngaso ban ai ka jing khublei ya baro bapait ya kane ka channel ka ba ngikren mata nakaliang jong karbef ba baro ngin burom yo mahe kum ukpa jong ka dong ripoi kum mahe ngimyo shu kawi ka ba konsantam ngihap ban sim ya ka jing kli kum kinang yelam ngide ban but kanuksa kum ba i mahe yela hikai ha kapor ka baradep ai ba ublei trai kenrat unang karku yang i baro kinang yelam bangin but kanuksa jong mahe kumju mahe unang the susu kicingkar ku ki banajrong khamtam ya kinong yalam jong Karibho Youth Federation bakinang la bentri da kabor jong kacinang kajistat kabor jong kacing ai paiba unang la susu bansiania ban ai kacing trelang khamtam ru ya ki political party bafer la kadai ka ruling party lane opposition party ba kanang la susu ban penyai ki kam ki babha na ka bata karoi ka par jong kari kasi batin kia kinbut kaduksa jong i mahe lechsuk mahe khuble sibut Meghalaya Post.news